Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Tafakari yetu ina kichwa kinachosema usiumie unapopingwa. Maisha ni mapambano. Maisha ni mapambano. Kwa hiyo usiumie wala usikae chini unalia. Futa machozi, songa mbele. Maisha ni mapambano. Ni Mwalimu Peter anayokaribisha hapa Nuru ya Maisha. Tuanze tafakari yetu na kile kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo, alikuwa anaelezea maisha yake kwamba akuketi chini na kulia, akuumizwa. Kwa hiyo alisonga mbele kwa kupambana mpaka akafika. Anasema vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kwa hiyo tutaangalia vitu kama viwili vitatusaidia sana kwenye safari yetu ya maisha, kutokuumia kwa sababu ni sehemu ya maisha. Jambo la kwanza, unapofanya jambo muhimu kwa ustawi wa maisha yako utapingwa. Kwa hiyo kwenye akili yako lazima ujue jambo lolote zuri la kukutoa mahali fulani kupeleka mahali pengine utapingwa. Kwa hiyo usiumie kwa sababu ya watu wanakupinga. Usiwachukie wale watu wanaokupinga. Ni sehemu ya maisha. Unatakiwa uvuke hivyo vikwazo. Kila unapochukua hatua ya maana katika maisha yako, kubadilika, kukua, kuanza upya, kujenga nidhamu, upinzani haukosi. Hekima inasemaje? Kila hatua ya kusudi huambatana na upinzani. Yesu alizalauliwa. Yesu alipingwa, lakini hakurudi nyuma. Alisonga mbele na akatimiza kazi aliyoitiwa. Kwa hiyo kujaribu kuwaridhisha watu ni kuisaliti sauti ya Mungu ndani yako. Kusudi la Mungu ndani yako ni kubwa mno kuliko maoni ya watu, kuliko upinzani wa watu. Ni vitu vidogo sana. Kwa hiyo havistahili kukuumiza. Haustahili kuwachukia watu wanaokupinga. Ni kuwasamehe na kusonga mbele. Ni kukaa na kutafakari na Mungu namna ya kuvuka vikwazo, lakini usitafakari ule upinzani, kwa sababu upinzani upo, sio kukuharibia, bali kukuimarisha na kukujenga uwe mtu bora sana. Hekima Mungu inatuambia hivi: kila unapoanza kuishi kwa kusudi, kelele za watu zitavuma nyingi, lakini sauti ya Mungu itakuwa thabiti. Usiumie. Maisha ni mapambano. Jambo la pili ambalo unatakiwa ulifahamu, usiumie pale unaposhindwa kutimiza matarajio ya watu. Moja ya mitego mikubwa ya maisha ni kubeba mzigo wa matarajio ya watu. Watu watakuwa na picha ya maisha yako, muda wako, kazi yako, hata namna unavyopaswa kuishi, lakini hawataishi maisha yako. Ukweli ni huu: huwezi kuishi kwa kuwapendeza watu wote bila kujipoteza wewe mwenyewe. Kila unapojaribu kutimiza matarajio ya kila mtu, kitu gani kinatokea? Cha kwanza,
unachoka kiakili. Jambo la pili ambalo litatokea, unapoteza furaha na unaanza kuishi maisha yasiyo yako. Mungu akukupa maisha ili yawe mradi wa watu. Mungu amekupa maisha ili yawe ushuhuda wa utii wako kwa Mungu. Kwa hiyo hacha kabisa kuumizwa na matarajio ya watu ambayo wewe hujayatimiza. Usiishi hivyo, usiumie. Maisha ni mapambano. Paulo mtume anatukumbusha katika kile kitabu cha Galatia 1:10, Biblia inasema hivi: kama ningalitaka kuwapendeza watu, nisingalikuwa mtumishi wa Kristo. Hekima inatukumbusha hivi: kutotimiza matarajio ya watu si kushindwa, ni ishara kwamba umeamua kuwa mkweli kwa kusudi la Mungu lililo ndani yako. Amani ulionayo moyoni mwako ni dalili kuwa upo mahali sahihi, hata kama watu hawapendi chaguo lako. Nihitimishe kwa namna hii: maisha yanakuwa mazito pale unapojaribu kuwa kila kitu kwa kila mtu, lakini yanakuwa mepesi pale unapokuwa mtii kwa Mungu, mkweli kwa nafsi yako na mlinzi wa amani yako. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Amen.